Gamba 125 ming. Urg'achi ekan torpog'i. Erkek. Ha, erkek. Buqa dengizchi. Buqa. 120 qancha dedi? 5 dedi. Süt qancha beradi ekan? Aytdi u esi. 15 dan 18 litrgacha beradi ekan. Buyursin. Qanchanchi muzosi ekan? 3-chi muzosi ekan. Ma'qul. Don qabar degan. Ha, ma'qul. Yo'q, sizni tartmaymiz. Mana O'zbekiston qattaluvchi o'z ekan, tug'anlar. Yo'q, telefon mellar ko'rib turadi-da aka. 90 ming so'mdan so'rayotadi cho'ng ekan, süt biri. Qancha litr? 10 litr süt bor ekan. Rahmat tug'anlar. Assalomu alaykum. Hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari, alisdan yaqindan ko'rib жатқан mekendeshlar, salomatsizlarmi? Bugun 15-sentyabr 2024 Soquluq Chuy oblasti Soquluq mal bozoruna keldik. Ko'pchiliklarning so'rovlari bo'yicha Soquluqni tart degan bir tug'anlar bor edi. Keldik. Ularning ba'zini bilaylik. Assalomu alaykum, taqsir. Balarni aytasizmi? 70 dan. Bular qunajindarmi? Uylar. Sağmı? Torpoqlarni bo'lib satdingiz. 70 dan so'rayotadi, baygam. Aylantirib tartib ko'rsatib beraylik. 70 dan. Savdo oldu? 62,5 mingdan bermediniz. Ha, rahmat. 62,5 mingdan berilibdir. Tug'anlar, sağan uylarni ko'ralaymi? Qaysi yerda bor ekan? Uy kimniki ekan tug'an? Bag'asi qancha? Aytqos? 110, he? Sağanmi? Sağan, boz, Altay. Altay boz. Yelinler yaxshimi? Jelinler yaxshi. Yaxshi süt beradi. Eritkovoy. Mana. Nomer aytasizmi? 0704 0704 30 10 15. 30 10 15. Tag barmi? Adres. Qaravaltada ekan mana, cho'ng uy. Qanchanchi tug'an? 5-chi ichinde 4 tug'an. Buldasiga qaraymi? Bir o'yla. Rahmat tug'an. Mana bir o'yla ekan. Tetele mana san uy deb toqol. Mana 90 ming so'rayotsa, qanchanchi tug'an? 3 tug'an. 90 ming. Qancha litr süt beradi? 10? Nomer aytasiz? Yaxshi qarasa, andan da ko'roq. Andan da ko'roq beradi. Yaxshi bu? 4 yilning teng ishdaymi? Qiziqqanlarga Qarmab ko'ringsiz. nomer aytasizmi? Qiziqqanlarga. 28 05 06. Mana shunday nomerga baylanishsangiz bo'ladi. Rahmat. 85 dan Mambilyard Shvitster bor deydi. Mana. Bu leje nomerini bermaydi-da, biroqchi Soquluqda ekan. Moshni ekan, biroqchi. Bolalarni aytib qo'yingchi. 85 dan. Shvits Mambilyardda. Mana. Mambilyard emasmi? Ne sattım? Ha, da. Ular sementalda. Semental aralaşı. Baykem Mambilyard emas deydi. Ko'ringizlar, Mambilyard deydi. O'zingizlar ko'ringizlarchi. Kommentariyga yozib ketingizlar. Emne paroda bilganlar bo'lsa. Da uylarda tartib ko'rgazib Boz çıksa peşinler. At ko'ring o'zi. Qancha bayka? Assalomu alaykum. Basni aytib qo'yasizmi? 180 turadi. Sizniki? 180. 180 ming. Kechagi programmadami? Boshqa. Sağmı, san emasmi? Yo'q. Bo'z bu. Shunday boshqa. Shunday bo'z. Nam nerede Şvits uy turadi? Uy kimniki? Uy kimniki? Bilmaysiz, ha? Aka, uy qancha? Bas qancha? 70? 70? O şimdi sattı. 80 ming. Aka at yol. 4 at yol. 4 tut. Muhtada uy var ekan. Taqsir. Assalomu alaykum. Ba'zan aytib qo'ysiz uydin. 80 ming to'qol uy ekan. Qancha litr süt beradi? 10 beradi. Don qabar. Ha? Mana 80 dedi. Ha. Qaysi? Mo'g'u. Sağmı? Sağ emas, sütçü, xunajindar. 90 ming deydi. 90 ming deydi. Tak. Yaqinlarning uylarini tartib beraylik, xunajin. Xunajin qancha bayga?
75. Sağ mı? Sağ. 75. Bu yakta daha bir oy var ekan. Tuğan assalomu alaykum. Bazını aytib qo'yingizchi. 95. 95. Qanchанчы tut? 5'lik tut. 5-chi tut. 95. Bu yakta daha bir oy muzosi bilan turadi, hozir ko'ramiz. Tuğan assalomu alaykum. Siznikimi? Bahası qancha? 130. Torpog'i menanmi? Ya. Qancha litr süt beradi? Bayka aytib qo'yingchi biz. 15 litr süt beradi ekan mana. Qanchанчы muzosi? Sizlar tushpaysizlar o'tirasiz. Ya. 5-chi muzosi mana. Soda bo'ldimi? Qanchagacha bo'ldi? 110? 110 mingga. 110 mingga berilibdir. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? Yo'q, ha? Ma'qul. 75 bozlarım. Pullar sizga qaraymi? Pul qancha? Pul 75 ming. Yo'q. 75. Mana. 75 ming dedi. Mana vaqtida cho'ng o'tirib. Bu uy kimniki ekan ya? Assalomu alaykum. Ba'zi aytasizmi? 115 ming mana cho'ng uy. Qancha litr süt beradi? Bayga? 10 litr, 10 litr süt beradi. Qanchanchini tug'di? İkincisi hazır, 2 ay olsun. 2 oy bo'z. Ikkinchisi birinchi yilda tug'di ekanda. Qiziqqanlarga nomer aytasizmi? 702 0702 55 55 50 50. Qayerda olasiz? Bozordan keyin. Sokakta. Soquluqda ekan mana. Ba'zini yaqinroq qilib bir aytingchi dag'i. 115 lira. 115 so'rayotasiz. Qanchaga berasiz? 100 tun ostida berasizmi? Üstün öyle. Uydarak, ha? Mana uydarak. Cho'ng uy ekan biroq. Muzosi bormi, yo'qmi? Çok az mı? Muzosi yo'q, ha? Rahmat. Mana shunday. Uyalgan bir tug'anlar ko'p bozorda. Bu kimniki ekan? Ha, bu ekan. Ha, telefon ishlashyapti. Qancha bayga? Assalomu alaykum. 75 keverim. 75 ga berem dedi. Qanchanchini tug'an? 5 ta tug'ani. Qancha litr sütü var? 15 litr sütü var. 75 ga berem dedingiz, ha? Savdo bo'ldi? Bolotdin iyice. Ha, alyapsizmi? Ha, bo'ldi. Alyapti baykan. Ma'qul, olingz, buyursin. Qanchaga alyapsiz? Aytib qo'yingchi. 75 ga? 75 ga devam etam. Ha, buyursin. 75 ga alyapam deydi mana. Bu yoqda da bir uy bor ekan, semental. Tug'ama uy kimniki? Menki. Seniki? Qanday? Yaxshi. Bu nimne paroda bilasizmi? Semental. Semental. Havasi bor nazar. Arjoqda torpog'i bormi? Hozir o'tamiz aljaqadan. Qana, qancha litr süt beradi? 15. 15. 4 jelini teng süt chiqadi? Qana, muzos. Uzosida. O, muzosidan o'zini o'xshash ekanda. Yaxshi ekan muzos. Cho'ng mana, tug'anda. Erkek buqa. Bahasi qancha deding? 150. 150 ming. Torpog' mana, ha? Daha qaysi seniki? Shular. Shule, nomer aytasizmi? Telefon nomerini aytasizmi? 708 0708 89 90 Mana semental muzosi menen 150 ming so'm so'rayotadi. O'tib ketay. Qanchaga berasing o'shanda? Mana torpog' ekan. Silashyapsiz deydi. Mana torpog' ekan. Torpog' cho'ng'ayib qoldi. Emet deydi. Ma'qul, rahmat. Bu uylar sizniki emasmi bayga? Yoqda da bor ekan uylar. Esi ko'rinmaydi. Qana. Bayga sizniki? Alyapsizmi? Yo'q. Tak. Qana. E'lari bor ekan. Bayga eja sizniki? Ba'zi qancha? 100. Qancha litr süt beradi? 14. Qanchанчы tug'di? 3 tut, 4-chi ichinde. Bo'z tag'idi. 100 ming, ha? 100 ming. Mana. Rahmat eja. Tak, pul joqqa o'tamiz. Savdo bo'lyapti. Ba'zini aytasizmi, kimniki bu? Qanchadan? 120 ming, ha? Qancha litr süt? 18-20 litr. 18-20 litr sütü var ekan. Mana tug'anlar. Qanchanchini tug'di bu? 3 ta tug'an. Var, Onchaqta uy bor. Nomer ayting sanda. 0500 0500 493 493 492. 492. Dag'i bu yerda yo'qmi boshqa? Sizniki? Birovlar? Bular, ha? Mana 100 ming. Hozir ejillar aytdilar jangalar. Bu 100 ming kel. Bu qanchanchini tug'di? Yosh ekan, ha? Mana uy bor ekan. Qiz hozir shul yigitga 100 ming so'm ekan.
Байланышсаңыздар болот. Geçeyim. 100 миңден 130 миң сомго чейин. Каякта турасыз адрес? Карабалты. Рахмат. Карабалтыда турат экен. Могу ойлор бар экен. Булар кимдики экен я? Байке. О, Байке. Байке. Сиздики эмеспи? Эч жок. Туугандар. Ушул уйлардын ээсине чала бересиздер. Карабалтыда турат экен. Үйдө бар дагы. Так. Могу уй кимдики ба, Байке? Жигит сиздикиби? Баасын айтасызбы? 120 миң, Канча литр сүт берет? Билбейсиз. Канчанчын тууду? Я, үчөөнү. Музосу менен 120 го. Өзү эле. Рахмат. Могу сизге карайбы? Алчы канча абасыз? 120. 120 миң. Макул Байке. Ушундай. Могу уй кимдики я? Уй кимдики экен? Эже сиздики эмеспи бул уй? Я, эже. Байке кайсы соода болду? Айтып коюңузчу. Башкабы? Эде жок, Беде 120 болду. Onu 90 100 100 болду. Алдыңызбы Байке? 170 versek bermeye yatır. Бугабы? 170ке бербейт абы? О, бос желин караңыздарчы. Мына 170 миң реально берип аттыр, бербей аттыр. Gülü sütün bulağı da. Мына ушундай. Канчага болсо бересиз? 200, 200 сурап аттыр мына. Чоң үй экен. Канча литр сүт берет? 30 берет. Канчанчыны тууду? 4-чү баласы ичинде. 3-чү, 4-чү кыскасы. Мына чоң үй издегендер болсо мына көрө бересиздер. Номер айтасызбы, номер? Айтыңыз анда. 508 508 27 27 90 27 27. 27 чоң үй экен. Сиз дагыбы? Мына ушул Байкем сатып атат. Каякта болосуз базардан кийин? Полтавка. Полтавкада экен. Карабалта, Полтавкада. Мына ушундай. Ушул Байкеге байланыша бересиздер. Дагы барбы ушундай саан уйлар? Бар, Мына бар экен. Издеген бир туугандар чала бересиздер. Сизди тартпайбыз. 90 миң сом сурап атыптыр. Чоң үй экен, Канча литр сүт берет Байке? Айтып коюшпу? 6-7 литр сүт берет экен. Тишинен да билет экен да. Тишинен. Канча жаш экен? Жок, тишин тартып атат, сиз эмнеге тартып? Канчага бербедиңиз Байке? Сурадыбы? 87 миңге берилбет. Рахмат. Канчанчын тууган? Жашы? 5 тууган, рахмат. Мына ойдун тишин көрдү азыр. Уй канча экен таргыл уй? Баасы? 85 миң мына. Канча литр сүт берет? Я, эже? 14 литр сүт берет экен. Баасы 85 миң. Канчанчын тууду? 3 туулуптур. Ортодо чоң үй бар экен. О, эси сизби? Ваша, да? Мынаки. Бул Байкеники экен. Сколько просите? С теленком. Музосу менен 150 миң сурап атыптыр. Какой отел? 3-ти, 3-чү туут экен мына. Сон мунажеке бак чоң экен да туугандар. А сколько молоко дает? 15 литр сүт берет экен. Туугандар? Рахмат. Ушундай. Вот это ваш тоже? Тоже. Мына. Мынаки туугандар, бул жерге токтобозок болбойт. Ушул этот швец да порода? Или как? Мына Алатау? Мына Алатау дейт, токол. Мына ногуда ушу Байкеники экен. Это цена какая? 120 миң сом мына. 120 миң сом. И сколько литр дает? 14. 14 литр, 13 литр сүт берет экен мына. Саан уйлар экен. Вот это почем? Одинаковый цена дейт. 120, да? Бары 120 миңден экен. Ваш контактный номер? 0702 0702 35 32 32 32. Мына, ушул уйлардын ээси. Чалып сүйлөшүп алсаңыздар болот. После базара где вы?
Boyutu. Poltavka tuğanlar. Mana Poltavkada. Çoğun uyuyor ekan meneke. Eki. Rahmat barak. Baylanışaverasizlar şu nomerlerge. Qancha uy? Bahasini aytib qo'yinglar tuğanlar. 80 ga. 80 ga ekan, 80 mingga toqol. Qizil. Qaysi ayilga salam? Qaysi ayilga salam? Mana sayır. Manas aeroport? Ha, молодец. Manas aeroportga salam deydi. Na, sanoylar ayaqdayız tuğanlar.